Hei hi All India Radio Aizawl ani. Chanchinthar achiar tu CVL ruata. Tukina COVID-19 endik result riat thara Mizoram Ashikai jathum somthum panga mochua ani. Mizoram Governor thar tur Dr. Kambam Pati Haribabu chuvoin hianrin omna thu tiam tira laklu ani ang. Voina tang hian parliament in hi fu thut khom tran ani don. Ramchua COVID-19 na lakatanga dam chuak to chuza zela somko pasari point pathum pakhat anni to. Sarkar lai puina thlona kumsom paria chin chunglam COVID-19 hridanna apek meka ngai thatu te hridanna lavek turin kan ngen chewa COVID-19 laka inve na lama lo in thada lo ula ina tomtlat ula tu to pa lo chuan lo pon chuak suang cheu mai tuam na vuwa midang nai lo kudle mai ti faile hridanna lakte ngai poimong cheu COVID-19 kai noya hria du nei chuan rampum huap helpline number bial pakhat pakhat pani pathum pakwa pasari pariat bial pali parukle pakhat bial pasari panga ba kha Mizoram tan pakhat bial pasari bial le pakhat bial pani tei biak po thei reng ani Mizoram COVID-19 shikai mi jathum somthum panga mu chua thar ania sample test zong zat sangkha jathum somthum pakwa atanga za somni panga point bial pani mu chua ani tondin huna mi hring sangkha zela positive mu chua to sa thi za somni panga akai chawa mi hring noi khat zela COVID-19 awanga nunna chan to za thi som pakhat an tling ani nimin khan ZMCR PCR laboratory sample test omlawa trunat laboratory sample test zinga COVID-19 positive panga an oma rapid antigen test manga COVID-19 positive mu chua thar jathum somthum anom thung ani trunat positive panga te hi longtlai district pali le siha district pakhat ania rapid antigen test positive jathum somthum an oma anjinga jani pakhat chu Aizawl district ami anni hrimu tam zual na te hi zuang tuya som pasari Bethlehem veng thanga som pathum Women Center phunchonga som pathum sairang dor venga som pakhat sairang venglaya som mi papali kum som pathum som pali som pakwale somnga pasari le meichia paruk kum som paruk somni pathum somni paruk somni pakwa somli pakhatle somli pariat te ania positive contact atanga shikai vek ni in symptom an nei vekani ramthar venga pakwa mu chuania vaitina pakwa bok mu chuania lunglei distrika somriat pahni an oma bunglu suria som sari pali antelani kolsip distrika sompariat mu chuania kolsip diakona paruk kolsip college vengle kolsip new diakona pali veve mu chuania mami distrika somparuk mu chua ania kolaliana som pakhat siaha distrika pasari longtlai distrika panga champhai distrika pakhat mu chua ani bokani tundin muna riwei enkol lai mek hi sangaruk an chuangta a mi sangaruk pathum chu enkol lai mek ni in akai to zong zat hi singhi sang sari zali somriat pariat annia singhi sang khajathum somruk pathum enkol dam anni towa thi puiza thi za somni pahni an tling to ani Aizawl municipal area huam chunga in kharki burpuan ania hemi hun chung hian COVID-19 test run pui nei tum ani nimin khan State Field Laboratory Unit IDSP Directorate of Health Services malaknain DHS Conference Hall din tharvenga sample test run pui nei tura thok tu tur lak tharte hena injirtir na pek ania mass testing atan hian sample la tur laboratory technician le report board saitu tur data entry operator mi somnga vel sarkar le Aizawl City Local Council Association Tangkopin anruam man ani COVID-19 State Nodal Officer Dr. Pachuaw lalmal somakai huwaina nuaya training hinay niin lalfak zuala pautu entomologist Dr. Larin Tluanga epidemiologist Yages Malvi State microbiologist IDSP le thoktudang ten zirtirna anpe ani Mizoram larsap tharatan president inaruat Dr. Kambam Pati Haribabu chu vointlai ri le chan ve hian larsap somni panhi nan turin Aizawl Raj Bhavan Darbar Hall laklu anidon Dr. Kambam Pati Haribabu hi lengpui tumhuna lo tumin heta hian Mizoram Police in choimoina Guard of Honor chibai anbu kanga lir theimanga Aizawl Panin Raj Bhavana hian Gauhati High Court Judge Justice Michael Zothan Khuman ridom na thu tiam tirin alalu dona Gauhati High Court Chief Justice Alokal Remchan lo wangin ai o turin Justice Michael Zothan Khuma hiruat ani Andhra Pradesh State Visakhapatnam Khomi Dr. Babu hi Lok Sabha member Luile Andhra Pradesh BJP President Nilayaniya
President Ramnath Kovind chuan July ni rukhan Mizoram lar sa patana ruata Mizoram lar sap ni lai mek pupi Sridharan Pillai chu thakin pupilai hi Goa lar sap ni tura son ani protocol lamatanga thudon danin lar sap lak lunai hian thrilen laia in kai hroina khautaka zom ani dona wangin minister te bak chu political party le pol sang IO te pakhat zel chau som ani dona ni Aizawl borsap le chairman district level task force on COVID-19 di bok chuan inrini zanlai atanga July ni som ni pali zanlai thleng in khar khi bura puanga hun malam aya khauzo kalpui turin thupek ati chuak thupeka chuan Aizawl khapui chunga task force ten anveng khuwa thewa kon le chua ruk theina le mun poimo te lo thlang chuakin chung huna ta chuan hrui potin duty da turania chu lo le danin a phalchin bang mi pui chuak wak anom lon turin uluk taka duty turangen le hriat tir anni bok ani COVID-19 shikaiten athona enkolna andon theinan chongte PVLTF ta chuan bom andoa chongte PVLTF hian MGNREGS nuaya in hlona atanga an hlo mi puin anmani phalna ngeya shikaite enkolna tura an vom khom theinan inrini khan bom hi andoa mi pui sum tho khom hi cheng sing khasang thum zathum ating khom theya chongte P4C management committee chuan phaltakin sum tho tu ten hena lom thu asoeni chongte hian rikai ja sari somsari pakhat mu chua tonia mi zaruk som ko paruk te andam toa enkolai somruk pakwan omeka hri wangin mi pahni anthi toni Chanchinthar hi All India Radio Aizawl atanga puanani voina tang hian parliament fu thut khom tran ani dona hemiden chen hian nimin khan prime minister Narendra Modi chuan parliament house a party tin thut khom ako he thut khom hi parliament in ni rorel tluang taka akal theina tura party tin te thlop ngen na atana kowania he thut khoma hian defense minister Rajnath Singh commerce and industries minister PS Goyal Lok Sabha Congress leader Adhir Ranjan Chowdhury TMC MP Derek O'Brien le DMK mi Tiruchi Shiva te pon telani Prime Minister chuan parliament in ni a rorel declare thatak aum theina turin eptu party te chu tho puya soma rorel pot luang taka akal thei abei sei thua soya COVID-19 thrilenga wanga nun na chante ator pui thua soi bok ani parliament fu thut khom hi August ne som pathum thleng o tura duana nia voi som pakwa thut khom om tura duana bill som ni pakwa le financial item panhi talin sarkar business item som thum pakhat chai tura duan ani Darkar somni palikalta chung khan Manipura COVID-19 sample sang rukza somsari pali endikatangin shikai zakwa somruk pathum mu chua aniya endikatanga shikai mu chua chu za sompanga point panga pakua anni hemi chung hian enkol dam za sari somni pathum chua tir anniya enkol lai sang kuwa zaruk somsari paruk ano meka enkol dam chu za somriat paruk point pakua pasari anni to Meghalaya po shikai zathum somriat pariat mu chua tharaniya enkol namzali somriat pathuman oma enkol mek sang thum zakwa somsari pakua anom bok Kerala chuan nimin khan shikai mu chua sing khat sang thum le zakwa somnga paruk an oma endik zata tanga za som point paruk pakua anni nimin ve khan Jammu and Kashmir po shikai za somli paruk mu chua ania nuai thum chuang shikai anom toa mi sangli zathum somruk palin anthi pui to ani ram chuang COVID-19 natna lakadam chuak to chu kai to za ta tanga chu ta za zela som ko pasari point pathum pakhat ani to darkar somni palikalta chung khan shikai singli sang thum chuang enkol dam annia tun thlenga COVID-19 lakadam chuak to za chu vaibel chathum le nuai ni chuang anni to ni hetila hian darkar somni palikalta chung ve khan shikai singli sang kha chuang mu chua alania mi zanga som pariatin an thi pui bok tunaram chuang COVID-19 shikai enkol mek za chu nuai li sing ni sang ni le zaruk somruk annia shikai to zong atanga za pakhat point pathum paruk anni Tokyo Olympic tel tur India in fiammi kalma saber ta chuan nimin khan Japan khopuen thleng chho Tokyo thleng chho ta te hi MC Mary Kom kai hruai boxing team badminton khel tur PV Sindhu hote thalkap tur Atanu Das le Deepika Kumari tele India hockey team meichia le mipate anni Tokyo Games a hian India in fiammi za somni pasari an chuak dona Olympica India mi an chuat number tumnia soi ani Chanchinthar puan ti top mai Chanchintlang pui tukina COVID-19 endik result thria thara Mizoram a rikai zathum somthum panga mu chua ani Mizoram Governor Thartur Dr. Kambam Pati Hari Babu chu voin hian rin omna thu tiam tira laklu ani ang
voina tang hian parliament in hi fu thut khom tran ani don ram chuang covid-19 na laka dam chuak to chu zazela somkua pasari point pathum pakhat an ni to chuti jong chu Chanchinthar kan puan thei chu ni